Preživljavanje u najdubljim šumama, u kamenitom kršu. Trojica odvažnih, hrabrih pokušavaju preživjeti, ali im to polazi za rukom. Potraga za hranom, vodom i suđukama. Hektori šume u vatri i još mnogo toga. Počinje upravo sada. Iskočili smo sad iz helikoptera dole, sad ćemo krenuti u potragu za hranom, pa ćemo naložiti vatru. I naći nešto u vodi i onda pravac kući, naći put do kući. Ja, pokušat ćemo da se vratimo kući. Nisam ja nikad ovdje bio, ovo je neka šuma. Jesi ovdje kad bio? Nije ovo. Ovo je za mene džungla, jel? S nama je i naš kamerman. On će nam biti podrška. On ima ono za prvu pomoć, evapnu, tako to. Ja. Mi nemamo ništa. On ima luka, ima pljeska. Ja. Što god se naruči. Ja. Evo sad je sunce. Zašto? Oblak. Lijepo vrijeme, puše vjetar. Počet ćemo. Počet ćemo. Osjeti miris suđuki, jel? Suđuki? To si ti gurman dobar. Dođi kamera, da vidiš. Oooo! Uspješno smo pronašli. Meza jarani. Zamijeste malo, hajde. Ajde, Bujrum, kamerman. Kamerman Ja malo. sam imao, hajde. Uzmi jednu bala, onako, od reda. Ništa, ovo ćemo se kasnije malo navati, Ma ja. malo masnoća da ti. Uspje, da. Moramo čuvati hranu, sve. Ovo je na Bosici suđu. Da. Idemo dalje. Ovo preživljavanje pravo dobro, jer. Pa dobro. Nije ni lako tražiti hranu, boga mi smo se namučili. Jo, imamo i Idemo sreće. 20 metara. Ajde vam! Eto. Moramo naći malo više hrane. Tops! Šta je ovo? Pade grane. A pusti baš Šta top? Že je top? Vidi. Tops, jaran! Jo, kako čudo. Jo, šta je to? Tops. Odmah se jede, jel? Naranđa, jaran, naranđa! Moramo se oguliti. Vidi ima još! Evo. O, bre. Onaj kamerman, hoš ti? Aj vi, burum, pa ću ja nekako. Ajde. Ajde. Pa smo dalje. Ajde ovdje. Šta je ovo? Mama. I believe I can fly. Polako, kolega. Sad, našli smo hrane, moramo zapaliti vatru. Jeste, pravo si. Hajmo. Aj vam smo. Gdje ćemo je? Treba nam malo curi. Nifega, nema pojma. Gdje smo je biti vjetra? Ne bi između. Evo odvak.
tu. I vodu, Evo graču. tu, između tih. Graču. Rusac. Nemoj tako ministan. Dođi Kamran. Znači sve prirodni sestrima. Samo, evo. Znači Imaš na ovu. kamen da. Evo. I Aj, treba drveća malo vodimo, može eto imamo, može. I ovo suho ovdje uzmi. otkinuti ja. Treba smole, Jaran, nađi drveć smole. Smoli, evo. A ne može ovaj. Gdje ću naći sad smoli? Nema ovdje. Može i bez smole, hajde. Ajde, pa hajde probaj tu izu, hajde. Eto ga dosta, hajde. To gori ko ludo. 2 hours later. Evo ga. Uspješno smo evo zapali ovo na prirodni način, potpuno. Sve na prirodni način. Onaj. Ja ne znam odakle se stvori sad ovaj mogli papir. bi malo roštilja baciti. Ne da, ali mi smo zapalili ovo. Nema veze, ugašimo mi. Ma ja. Ne malo međe, nađi drveća. Nemam. Eto kod tebe tamo. Kušto dimi. Oj, Ovo brać. zagrijavanje, pa me ovo ću proširiti. Nabit ću vam, Ajde, gori tir. nabit ću vam malo suđutke. Nabij, ajde. Evo ga. Evo, daj ti malo nabit. Sad ćemo malo raštiljade, šta moraš naći čovjek raštiljade. Nađi ti. Šta? Evo i ovo će. Vruće! Vidi ti našu gori, ja ću. Mi nas zapalili borni dali. Nema veze, ugašću. Ovako nema, ba... Eto sad je ono za jelke, bijel, bo. Jel dosta ovo, malo? Što meni mirši? E vidite gospod, vidite te masnoće. Jedi ba. Kako mirši? Što pravo? Ko roštilj? Ja ću pravio. Pa jedemo. Pa dobro lekčno da pravi. Jabala. Ali sve smo na prirodan naš zapalili. Smola. Mola, kamenje, to. To. Ja, papira mi nismo ćemo vidjeti. Ali šipce, ništa. E, U što ga vjetar. dobra. Simaj. Dobro, simaj. Dobar. E sad moramo naći vodu. A zašto da? A few moments later. Sad moramo naći vodu. Tako je. Pošto nema. Sve smo. Nismo ni imali vode. Moramo naći nešto. Nismo ni imali vode. Za piće. Ja ne znam kako ćemo naći vodu. Ja to što vidim, to se najteži zadatak. Ja mislim, ja sam vidio ono Bear Grylls kad ja mislim da ima ono kako se onako, oni mali, oni kamionima, mali rupići. Ja mislim da bi on trebao pogledat ćemo. Vidi jarane deki. Izgleda da nismo prvi u ovim krajevima. Ovo ti je bogam jednoga od indijanaca ostalo. Ja mislim. Ono kad bi pala vatra on bez dekova ovako stavili pa ne... Ovo je Ne tepih, oblake. ovo je tepih. To je dim onaj, Tepih, signal. pogledaj. Ovo ti je da ni... Bogam, ja mislim da je ovo od onih sultana i tako, to ovdje bilo nekada ne. Vidiš mrave. Ovo znamo da je ispod dole truplo. Boje da se mi ostavimo toga, nije to za nas. Ja bog. Kad se do toga. Moramo još ići. Ići je teško da pronađemo piće. Najeli smo se, sad smo žedni. Uvijek se mora zalt nakon jela. Ja ne znam stvarno gdje ćemo sad. Sao smrdi. Ima neđe govana. To smo mi jera, od dima. Što nas smrdi? Vidi baš. Ajde. Amazon. Kaži ti kako si imaš? Mi se ne vidimo ovdje. Evo mislim. Vidi. Čuvaj me, Glasio sam. gospodin.
gospodin Prdelj. Eno, upravo ja vidim jedan onda dio. Gdje bi moglo biti vode. Konče. Stani, aj snimi taj dio, zoomiraj da vidimo gdje je to. Gdje? Eno onda, no. Eno, ja mislim da je to posto. Mislim da ovdje će biti nečega, po ovim špiljama uvijek ima nekih tekućina. Sad bi odavde trebalo negdje da kapa, evo sad ću boci, pa ćemo vidjeti. Oho, evo kapa pomalo, vidite, dobro sam ovo procijenio. I ovo izgleda nije baš obična voda, ima neku boju, ručkastu. Go. Evo skupio sam dovoljno da se napijem. Daj me malo. Cedevita. Pa kako je ovo, brate? Ovo, ja mislim da smo mi prvi koji smo pronašli izvor Cedevite. Ja sam na ovo bogat. Pogledajte tu, znači to je to mjesto. To je ispod ovo. Zapiši kolega koordinate ove lokacije. Ha, nema veze, zapamtit ćemo lakše. Ja, ima minuta. Ma ja. Sad moramo dalje, znači da smo vodu, malo smo se napili, to će biti dovoljno. Ne znam da se spomijem kolega. Oj, kolega, vidi prapuj. A nisam ja gladan, samo ti navali. Dobre, dobre. Dobre čarape, kolega. Hvala kolega. Šta bi? Ne znam, nešto sam propade noga, nešto sam čuo, malo je puklo. Ovdje ne. O, evo ga nešto, evo ga nešto. Oooo! Šta je ovo? San, polako. Pazi ovo. Je li moguće? Čipsi, glasi. Čipsi. Upade. Upo, eto ga, šljunak. To ti je prirodno. O, vidi kamenja. Pa ovo je Sultan Sulejmanjev. Vidi ba rok. Kakav rok? Probaj kamerman. Izlizao se rok. Ajde da i mi svjedočimo. Ima oko 45. A? Ja mislim da je ti da svjedeći od toga proje. Ja mislim da je ovo pakovala Austrougarska. Šta piše? Evo, made in Austrougarska. Ma ja, pravo sam ja. Ču Austrougarska, ko bi rekao. Ima zanimljive stvari po brdima i šumama. Idemo dalje. Dobra Neka ba malo od ovo. Moramo prije mraka. Nabode se. Moramo prije mraka. Doći negdje po civilizacije, jel? Grad neki ili nešto. Ome pa malo. Evo, evo.
Evo. Pronašli smo cijelu znaku. Kamerman. Dođi. Kamerman. Napokon. Bilo ovo lijepo iskustvo za mene. I duga avantura za mene. Malo se nešto i probezilo. I malo se popržilo. Ja, nešto je izgorilo u prirodi. Ali Zgorio je koli dulem i hektar. Nema veze. tek smo mi pojeli. Večer. Pa je ovo grad. Ja mislim da je ovo Anti. Meni više liči na New York. Nije New York. Meni je ovo Meksiko, bo. Neka kolega ne može se nekada, šta treba. Koji bi ovo mogao biti grad? Hong Kong. Hong Kong. Ja. Tamo ima Može šuma, biti. divljina. Ima puno. Jo, ima divljine, ima. Ne znam, želim se spušti onaj s helikopterom. Nije nam ni rekao. A to je fora. A ja, upravo si. Znači, sad moramo ići pješke i snala se po gradu. Ja, bro. Možda ne znam ovaj jezik, ne znam sigurno jezik. Znamo engleski malo. Ma ja, ajde. Do you speak naški yet? To se zove... Šutobuz. Nije, Tufahija. Hong Kong, Tufahija. Pa upravo se da je ovo Hong Kong. Jer ovakve biljke samo imaju u Vijetnamu. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Inače, meni je Južna Amerika jedna od najljepših destinacija za ove prirodne izlete. Tako je. I Hong Kong je inače mal grad. Da je, pa šta je ovaj? Onako konkretno. Čak ima i gelera od granate. To A je nije... onaj Kim Jong-un kad one probe. Nije, ovo je kapi. Troll. Vidimo neku iz starog kuću. Ovo je iz onog Hong Kong. Period. Dinastije. Ja, Lai Ching. Guz Prdoguz, nešto tako. Yes. Imao je dugo ime i kratak život. Kakav lijep dan i sunce oblažiralo naše lice. Napokon nakon onih divljih šuma i I pitomih sužuka. I čipsa iz afričke kolonizacije. Ovo vam se zove onaj vijetnamski kaktus čuveni, znamo svi za vijetnamski kaktus. Kakav Vijetnam? Pa ovo je Hong Kong, druže. Pa ja, u Vijetnamu je Hong Kong. A, ja, jes pravo si. Ja. Gospodine, Evo. ima ti pa to ni bodlja. Vidite kupina, ovo sam morao prepoznat, vidite. Ovo ima i u Bosni. A gdje smo mi ovo, boga? Ne znam, Boga, daj mi jedan da probam. Ja mislim da je ovo, da su ovo naruši. Slatko. Bosanska, brate. Ima i ovdje. Slatka. Kupina, bosanska. Da mi nismo u Bosni. Ne znam. To nije nikad palo na pamet. Pitat ćemo onog s helikoptera. Ja. Možda nas je troll. Napišit ćemo nekoga građana, nekog. Ja, nije, ovo je Hong Kong 100%. Čemu? To, ključuješ. Po ovim divljim kupinama. U bosanski su puno veće, ove su sitne. Uspješna Misija. Preživjeli smo se. teškim uslovima. Hranu smo jedva pronašli zaista. Stvarno je bilo teško sranu. A tek vatru. A vodu da ne kažem. Barem Ali mada je na meni se divita. Sat i po smo onu vatru pali dok se ono kreslo. Ono s kamenjima, ono nikad neće zaboraviti. Ovo je baš bilo lijepo iskustvo za Sve mene. žolje, prvo. Vidite, modrca. A ovo je natjek, ovo nije hirurgija, ne može pomoći. Hrgija, jes. To je to. Vidimo se u sljedećem videu. Ako vam se svidjelo, pretplatite se na naš kanal, podijelite ovaj video, lajkajte i tako to. I napišite u komentar šta da radimo. Šta da radi? Dobro, ne moram, evo, dobro.